باوریم نمیاد. تا حال باور کرده نمیتوانم. عاقبت هوابلندی همین است. میگویم که دویدن گوساله تا کهدان. تو درباره کی گپ میزنی؟ درباره کی هم میشد؟ درباره شوهرت کمال جانت. با سخنهایت اعتبار ده. او پدری فرزندانم است. سوزن جان، آیا تو نمیخواستی که از کمال قصاص گیری؟ انا گرفتی. حالا باشد برای چی به غضب میایی جانم؟ ها عزیزم؟ مرا عصبی نکن. من میخواستم که از او تنها قصاص گیرم، اما حبس شدنش رو تماما نمیخواستم. خاطر نشو، به زودی آزاد میشود. بسیار نخند. حیات پسرم رو برباد دادید. با سبب شما در بدر قرارگاه پلیس آواره شد. با سبب ما؟ تو چی دیوانه شده ای؟ ما چی کار کردیم؟ باز چی کار میکنی؟ به حیات پسرم وارد شده، خود را جای کردید و با فرزندانت به مانند کرم پسرم رو خورده. گوش کن دانسته گپ زد، وگرنه به سین و سالت نگاه نمیکنم کمپیر. دخالت نکن، تو دخالت نکن. چیزی نمیگویم، ولی تنها به خاطر مادرم این رو بدان. شما به ما داد نزده پدرم رو نجات دهید. نمیدونم یکان راهش رو بجوید، یکان کار کنید و پدرم رو نجات دهید. پدرم رو خلاص کنید. شد جونم، آروم شو. پدرم رو خلاص کنید. با ما مشغول نشده به پسرتان یاری دهید. وقت غنیمت است. درست، وقت غنیمت است. در آمدن ممکن است. برای چی؟ با منم خیلی فرموده خانم. جناب سلیمان مرا انتظار است. انتظار است؟ در همین وقت؟ بله، در همین وقت. یک لحظه خانم. سلام جناب سلیمان. بیایید به اتاق من رویم خانم مجیده. این دنیا بسیار عجیب بوده است. من هم در اومدن میخواهم. مرحمت شینید. باید به شما زنگ میزدند. بله، زنگ زده آیدی آمدنتان خبر دادند. پس موضوع رو میدونید؟ بله میدونم، خبر دارم. اما چی؟ احوال بد است؟ نامعین. در بین جنایت و سلاح است. در سلاح ایزی دستی پسرتان است، ولی خودی او از این شبهه دارد. ولی حالا اولی کار است. تفتیشات دوام دارد و برای چیزی گفتن حالا بر وقت است. گوش کنید، کمال چون این کار را نمی کند. او را فوراً باید آزاد کنید. میفهمم، اما این کمی وقت میگیرد. تا کی؟ پگاه دیگر؟ با فکرم وقتی بسیارتر لازم است. یعنی؟ بیانات گرفته شد، به پروکراتور فرستاده می شود و بعد آنکه پروکراتور شرح گمانبر را بشنود آزاد می کند. آزاد شدن یا نشدنش معلوم می گردد یا به دادگاه ارسال می شود. چی خیلی یعنی؟ آخر او بیگناه است. میفهمم، اما من به شما احتمالیت را میگویم. بعد دادگاه یا آزاد یا اینکه دستگیر می شود. دستگیر نمی شود. کمال پسری من است. کمال پسری من است. پسری من است.
дастгир намешавад, чунки ӯ писари ман аст. хонум маҷида, чӣ гуфтанд? камолро сар медиҳанд? ҳоло барои ин корҳоятон ҷавоб хоҳед гуфт. ҳамаатонро парешон хоҳам кард. шумо аз мо чӣ мехоҳед? чӣ мехоҳед? бас аст. аз гунаҳгор кардани мо худдорӣ кунед. бо ту чунон коре мекунам ки пушаймон мешавӣ, пойҳоямро мебусӣ. лекин он вақт дер мешавад. туро азоби сахт интизор аст, туро ва ҳаромзодаҳоятро. чизе ки аз дастат ояд бикун, хонум маҷида. ҳаминро бидон ки падари фарзандонам маълум аст. писари туст. агар дашном оташи дарунатро хомӯш кунад, дашном деҳ, девона шав. агар ба фарзандонам наздик шудӣ, ба ту чунон ҷавоб мегардонам ки аз буданат пушаймон мешавӣ. ҳоло бошад, даф шав аз ин ҷо. даф шав! беҳаё! дастонат он қадар дароз нестанд. гапзан Фозил, гапзан. аз ман хафа шудед, а? офарин, бисёр боақл ҳастӣ. чӣ тавр дард кардӣ? хонум маҷида, аз ман хафа мешавед, аммо тарафҳои ҳақ будани ман ҳам ҳаст. ба ман иҷоза дед то ки ба шумо нақл кунам. тарафҳои ҳақ буданаш ҳам будааст. тарафҳои ҳақ будаат кадом аст? туро нес мекунам, нес. айб аст. ту бо ман чӣ гуна гап мезанӣ? хонум маҷида, ман ба шумо чӣ мегӯяму шумо бошед ба ман чӣ мегӯед. медонед чӣ кор мекунем? пас аз ним соат ба боғи назди қуллаи галата биёед. онҷо суҳбат мекунем. фаҳмо? лекин танҳо биёед. мурданатро ҳис кардӣ. ҳоло бошад лаззати зинда буданро мечашӣ. бетарбия. бисёр гап задӣ. пас аз ним соат ба боғи назди қуллаи галата биё. танҳо биё. дар онҷо суҳбат мекунем. зуд. аҷаб, дағалӣ кардам. ҳеҷ гап нест. мошинро ба кор дарор, меравем. хуб шудааст хонум. чечек, мерд! ака дар куҷоаст? дар боло аст? дар ҳуҷраш. мерд! чӣ шуд? аввал акат биёяд. мерд, ба ин ҷо биё, писарам. чӣ гап аст? вай бе ин ҳам аз телефонатон тариқи сомонаҳои интернет мефаҳмед. ба зудӣ маълум мешавад, ё ин ки аз телевизион хабар медиҳанд. хостам ки аз ман шунавед. чиро модар? як воқеа шуд. чӣ шуд? бо падаратон алоқа дорад. гӯш кунед, аз ҳозир як чиз мегӯям. ба ҳеҷ як шунидаҳоятон ва хондаҳоятон бовар накунед. ба ҳоло чизе ки ман гӯям ба он бовар кунед. фаҳмо? модар, зудтар гап занед, фаҳмем охир. ҳозир падаратон дар қароргоҳи полис аст.